Tipra Sanmung Bwskango IPF de July bare Divisional Committee ni Khlaijakha bai Kowai Fung Hatio Mass Gethering and Rally Khlaijakha Pandau juda thungrung bodol yakare 49 family ni 138 voters romkha IPF di bodol ni bana ya phare borong lamjak sogene harka Pandau manjaknai narwai rok Tipra ni Sanmung na tige haino hai lamawo ongkhorka IPF ti abono rogoino sangrong sala Kowai Fung Hatio IPF ti ni kaisa kotor Mass Gethering and Rally Khlaijakha asala Birendranagar ADC amsini CPIM Congress te Tipra mo thaya kare asani kuthumlai mongo 49 family ni 138 voters romkha IPF ti bodol ni bana ya phare borno lamjak sogoina harka Pandau manchaknai narwai rok Abni agolore liwa kok sanani thangai IPF tini khoroksa adong shaka shikiri shokora khlai IPF tino tei tolawa khiklai mangla khne lai thangnai salo IPF ti bodolno yakari thangnai rok tabuk haino hai tewa sho bodolo firogi faibir kha hane abni agolo tebo shaka janajati rokno shakangai tlangnani bagai chaito goi tongo hane IPF ti July bare Vidhan Sabha andani Kowai Fung Hatio tini Kubon party ni yakari 49 family 138 voter tinio IPF tino Tipra ni di mana toi samung kamona hamne oi tini Chini IPF tini bana bang phakha jong teibu sara Tiprawo kabang ma omahai jong tabu joining turu nai tongo teibu Bwskango pilago bo Chini emonje sukhobar phai tongo arbo rai 130 family Hainani kok jong abo Bwskango date khainai borno jong joining rabanai Chini Tipra ni bagai jong aste bodai khano 2009 chimo je achai phaimon dekhe jong ko abo ke 2018 je 70% ni bara jong Tipra ching IPF ti saputar kha aban bara to jong trebo aban khlailai ri jong kaham khati sapinai hiya ang jot no kok sa ye jot no hambario Ashalni rally wa manjakha IPF the Central Committee Vice President Rajendra Riang, IPF the Central Committee AGSGT Ram Tripura, IPF the Central Committee Member Horinath Tripura, IPF the July Divisional Committee President Radha Mohan Tripura Kosong. Sandra Bazane Simi Bikramni Kokthum Chini Khorang.